Kwa hiyo kuna tofauti kati ya andiko na neno. Neno linauisha, neno ni roho, inauisha. Kwenye kitabu cha Yohana 6, na ule mstari wa 63, Yohana 6:63 anasema hivi: Roho ndio itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno haya ninayowaambia ni roho, tena ni uzima. Kwa neno la Mungu ni uzima, neno la Mungu ni roho, sio andiko. Anasema andiko linaua, bali neno la Mungu linauisha. Kwa ukikaa kwenye maandiko, maandiko yataua nafsi yako, yataua moyo wako, yataua roho yako, bali neno linauisha. Ndio maana sasa tunapozungumza neno, maanake neno ni andiko lenye pumzi ya Mungu, ambayo yani ndani yake sasa kuna pumzi ya Mungu, na hilo ndilo neno. Shetani siku zote, shetani hana neno, shetani ana maandiko. Maandiko shetani kayajaza hapo hivi. Kwa hata alipomjaribu Yesu, alikwenda na andiko ili Yesu alipokea lile andiko limuue. Kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 4 mstari wa 6 anasema hivi: Asa akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwako watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yani shetani akaenda na andiko kwa Yesu, akamwambia, Bwana, kama we ni mwana wa Mungu, jitupe chini, maana imeandikwa, Mungu ataagiza malaika zake wakuchukue, usije ukajikwaa. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa hiyo kama hauna neno, ina maana Yesu alikuwa na neno, alikuwa anajua namna ya kupangua maandiko. Ili andiko linaua, analipangua kwa neno. Akamwambia, Bwana, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Lakini kama angekuwa ajui, angeshikilia tu neno lile, kweli Mungu amesema kwamba hii nijitupe tu chini, atatuma malaika zake wanichukue, akajiangusha, angekufa, kwa sababu andiko linaua. Unaona kitu kama hicho. Haya, kingine kwenye kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 11:6 hadi 7. Wakorintho wa kwanza 11:6 mpaka 7, andiko lingine. Ngoja nikuonyeshe baadhi ya maandiko kidogo, ili ya kwamba ujue kabisa kwamba lazima uwe na neno la Mungu ndani yako, na sio maandiko. Kuna wengine wamejaza maandiko kwenye vichwa vyao mpaka vichwa vinapata moto na vinakuwa na kipala kwa sababu ya maandiko, lakini kumbe maandiko hayo yanaua nafsi zao, yanaua mioyo yao, yanaua roho zao, wasielewe chochote.